Predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević obišao je radove na deonici lokalnog puta Striža Donje Vidovo i ovom prilikom istakao značaj te saobraćajnice, osvrnuvši se na važne projekte koji su realizovani i koji su na teritoriji opštine Paraćin predviđeni za naredni period. Krenuli smo sa rehabilitacijom tog putnog pravca koji nije mali, to je nekih 4,5-5 km, mi radimo sada 1,1 km. Trebali smo radimo 1,5 km, ali da se krene od Striža, ali prosto zato što su sami meštani sela Vidova hteli da se radi prvo ovaj deo koji je mnogo zahtevniji i skuplji, onda sad se radi ovaj deo, znači ovo je deonica od 1,1 km, 25,5 miliona dinara sa PDV-om iznose radovi, evo danas se stavlja drugi sloj asfalta, ukupno ovde ima 8+4, znači 12 cm novog asfalta, sledeće godine nastavljamo, možda ćemo sledeće godine da isplaniramo da završimo konačno ceo ovaj putni pravac zato što Vidovci to stvarno zaslužuju. I naravno sledeće godine krećemo u veliku akciju, znači krčenja svog rastinja oko svih naših puteva, to je nešto što nije rađeno godinama i sledeće godine na proleće to će biti apsolutni prioritet. Da bi mogli naše puteve da održavamo, da budu bolji, lepši i da duže traju, prosto to je jedna neophodnost, tako da ćemo maksimalna sredstva usmeriti i na rehabilitaciju puteva i na raščišćavanje i oko poljskih puteva, naravno i oko ovih glavnih saobraćajnica. Svake godine radimo, mi ne stajemo uopšte, znači evo prošle godine rađeno je kilometar do Stubice, sad je nastavljeno još kilometar, sledeće godine biće završni kilometar, tako da će i Stubica imati potpuno nov put, ovde u Vidovu smo krenuli ove godine, sledeće godine nastavljamo, da će Bog da sledeće godine završimo celu ovu deonicu do Vidova. Zatečeno stanje 2020. je bilo stvarno poražavajuće, ogromna sredstva smo usmerili na rehabilitaciju glavnih putnih pravaca, na izgradnju novih seoskih ulica. Ove godine mi imamo čak 24 nove seoske ulice koje se rade, plus rehabilitacije ulica po gradu. Završili smo Nikole Pašića, evo završavaju se sad i Vojvode Putnika, kreće da se radi i Teslina ulica, jedna od najvećih, a uradili smo i projekat najbitnije ulice, mogu reći, a to je nekadašnje Niške ulice i to bi trebalo ili krajem ove ili početkom sledeće upravo od onih sredstava od Ministarstva saobraćaja da povučemo i da uradimo Nišku ulicu i to je nama jedan od najznačajnijih projekata putne infrastrukture u samom gradu. Meštani Donjeg Vidova ističu da im ova deonica puta puno znači za normalno funkcionisanje. Evo danas odvijaju radovi Donje Vidovo Striža, što reče predsjednik, malo jače od kilometra asfalta, što će puno značiti meštanima Donjeg Vidova i ujedno i drugim građanima Paraćina. Mislim da je ovo dobra stvar, ovaj put se rehabilituje, a to predsjednik je obećao da će najvjerojatnije u toku sledeće godine da se završi skroz, što je pomenuo da je do 2020. godine to nije ni taknuo taj put, tako reći. Opština Paraćin izdvaja ogromna sredstva za rehabilitaciju lokalnih, seoskih i gradskih puteva i ulica. U narednom periodu predstoje velika ulaganja u putnu infrastrukturu.